Minha Kimuruti Teboho Samuel Papitsupo. Ki a leboga tsatsi leno hore ke be ke le ha tautona ke a go dumedisa ke itumela hore ke be ke le ha ke go lebile sega tlhogo le matona a gago yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le nngwe hela ke ramogapi ke itumela go go bona tona ya me modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago ke kopo ya rona tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di certificate tse di batiwang tsa di theology gore o nne le ministry o bona le theology ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene classe ke ile Bible school ke apere dipurapura mme tautona wa me le matona a gago tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba e leng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo o ka etelela yaanong theology wa e tsaka jaanong ne ke re tautona wa me kgomo a go le go sekaseke bogolo go registera phuthego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re hano tautona wa me gore ka bokhutshwane ke ya bogelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmoše re bana ba gago o ngwana wa rona re goge tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le kire antirele appointment le wena ke ne ke batla go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hongwe tsene mme re ha dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go segogatse re a go rapedisa bosigo le bosigo. Thank you, God bless you. Thank you Moruti mme ke tsa ngwana sekwele batsadi na kwa rona ha re masenda ka ra bua rothi tautona ta bua tata re tarana le na kwa gore re bua gape ke re ke a kopa mme ke ne le ngwana potso se pedi nna ka kere dumelang batoteri motereta go ke ikobile ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School ne ke batla go le lebisa dikgwetlho le mathata a leng gore ra ralela firstly ele a infrastructure tikologo e leng gore re tlhola mo go yone re ithutela mo go yone it's not conducive enough ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly the sanitation does not allow us to be learning at that moment. It's not conducive for us to be sitting. The infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs. It limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Mabodara a kgona go nna a sa je because there's shortage of food and my day most of the time re tswa ka lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke make it say ba holo ka kwa bala ba bedi ndatele mme ga ke go nela ke a leboga tautona santai ke batla go leboga tautone yo mosha yo go rogileng leina la me le bidwa ke bidwa go te amogelang dijisiwa di sa tautona ke me hano ka ganye le ke utwa le bua ka ne ya ditsha tota ne le gore tota ha ke to bua
mme ne ke emeletse le gore ke na le tšhesego ke na le seemo se go se bothoko mo go nna yaanong ga ke utlwa dibuya ka yone kganyadisa ke yona e heletse e be e kgobola legogo e dira gore yaanong ke helele ke buile tautona nna le seemo sa diisa mo magalape e rile ka 2015 kana ka apolaya ke batla setsha ga re tshwanetse re te re bewe e be go simola go te re bewa ke phalape mme re apolaetse mo magalape ke ne ke apolaetse ko ra disele malaba ga ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka setsa sa teng ke re anong di tshaditsa magape ga ka ba re ka re mensetswe re le batho ba gone ko phalape jaanong tautona monga rona ga rena le ga e le yone madi a thang re ra ko phalape maina ntse a seo jaanong mongame ne ke kopa gore seemo seo se banka nngwe re se ka sekele ke na le tšhesago le ene kuto bothoko ene ke na le yone tautona ke na le seemo sa gore gona ko lapeng ko jareteng ya botsadi go thata go bokete ke extended family ka ne dingalo go thata mongame tota re a kopa ka ikopela gore go bothoko tota ke ne ke kwata se e leng setsha mongame ke na le bana ke tshwetse bana hela ba le 7 yana go na le go thara ga go a nna senta mongame ke lebogile mme ke bua ka pelo ye bothoko e go madi mongame ke be ke nna le seemo tautona wa me ke sone se ke reng go kgobotse pelo ya me ke ne ke utlwa go bua ka teng ke na le seemo sa ga ene rra go bana ke tshwetse le ena bana le ene re o yaanong o na le kgothakgothana le nna o na le kgogontshwe ntsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa yane ke mo lapeng la ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile difensetere o thubile mabati tautona le bone mo lapeng ba re ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang tautona seemo se ke seemo se leng gore se bothoko ira mo maphakeleng a gompieko tautona o ne a goroga masigo a sa ga a tsana o tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be le gore o lwantshana difensetere o thubile difensetere a ba le ka go tsana ka yone be ke phadimoga ka kuto bothoko tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake ke a kopa e tshware mme ke ne le mme be ke ne la rre e tebe le bona ba bogelo ke a go leboga motsamaisa tiro a re tsaneng man ke leboge tautona hela ka gore la ntlha re ta itumela kganyeo ya gago kgosi tshipe gore o bone wa bona raeso tautona mme a kgabolela kwano raeso nna ke tlile go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamayang mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le tautona le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo le mo go jone gompieno ka ga re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Magalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa ba bua mme yaanong batswana ba go anela gore o te go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Magalape go tswa Thosa number 1 ka re that's my boy ra ditshologetso tsa gago re dumela gore di tla diragala mo pusong e ntšha mo Botswana yo mo mošwa ke a leboga batsadi thank you mme ke dumedise tautona Gideon Boko ngwana a molekana ame we struggle to get here re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di gale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong but re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974
fighting for this day. Re tshwengwa ke mapodisi, staying in jail, re tshwarwa because ne re bua ka the human rights. One thing se ke batlang go sa kgolela ngwana molekane. Tirohale e diraheletseng ko CKG, no, e ke yone ko CKG. I congratulate you. I want to tell you one thing. This is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokgwa marginalization. Bangwe ba tsewa ka itsholelo le letso la bone. It's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. Two, I'm very happy. I appreciate Ministry of Health, Health for all. Bagaitso, Reboko, batho ba sule. Botsa rona, ba ba kwa dikgaolong. Ba sule ka go thoka koloi, ba sule ka go thoka the ambulance, kira dipilisi, ba sule ka many areas. Ba bolawa ke carelessness ya government yo na le teng. Ha o ka ke wa mpolela gore, I want to tell you a short story. Senne sa dirahala. I was a council by then. 1910. Ngwana yo ne ragwe a bereka mo Botswana Meat Commission. A tshwarwe ke dipilo. Governmente o nagana go mo thusa. Manual Workers Union e ne a gana go mo thusa. Gato o mothoe o se mo akele. Mo Mahalabe district, Thwale Rauteng, Resena Hanalite, we contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo. Me unfortunately, ne ra utogatu ne gapala aba tlhokagala. Thank you so much. Gore health is a priority for this country. Yeah, congratulate. Yeah, no, labo hello, Tautona. Keratile the appointment at the Ministry of Lands and Agriculture, Home Affairs, and Local Government, and Traditional Affairs. Why is the more policy yaruna ne re local government and human rights? Yeah, no rare. With the collaboration of this ministry, but by Holema, Minister of Local Government, Abonagore marginalization, there is a lot of marginalization and equality in this country. Some people, Baba Chara Marahu Abasara, Bantito Malahati Labone, Hatan Wadi Plasi, Sabahumi. This is true, and you must know, Ronaldo, Steve, Lebaba, Netan, we've been fighting with Netanel. This independence is not independence. It is a cosmetics independence. It's not a real independence for this country. It was cosmetics for the rich, and the promise banne ba humanegile forever. Ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwantse go a gonna ba bereki ba ba humi. This should come to the end. Ya ka go miss. Thank you for that, President. Minister of Local Government go baaka ngwe ba generalization. We are rona ba ileng gore rata human rights. We are not happy. Batho ba tsetswe ma lehatsi go tsenye ba humi ba re sa itse gore ba ba tswa kae. Solo se re tshwentse thata. Thank you Tautona. Thank you Minister. Re lebogileng ntate. Batsadi ke tsa go ne le na hello ka gore nako ya rona ya sirisile go se go le mosegare. Me ke ne le matona ba te ba tsigela dipotso tsa lona le kagelo tsa lona.
ke lebogile batsadi re taema gona ga ka mo sesene ya rona ya dipotso di ka kgelo ke tla neela Tautona gore a ta tsibogele dipotso tse di boditsweng gano di ka kgelo mme re mo emeletseng ka toto ya ka to go araba dipotso tsa rona. le ka nna se bagolo beso bontsi ne le dikakgelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane kgang ya state capture gore go bo go na le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone go bakwa ga gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse kana e be le puso ya batho ba ba senang letswalo ba ba seng ditlhong ba ba kgonang go dira dilo tse di hatha mme ba bona go sa ba tshwenye puso ha e direlwa mo mathong a lona mo pontsheng ha le bona dilo o ka re di sokametse go gongwe la tsiboga gone ho la botsa le bo le tlhomamisa gore gone mo go a ema go na le dilo dingwe tse di ka go kaelang gore go na le mathata ha o bona mongwe kana go twe o mo mokgathong le nna mme bo bona ditsa puso di ganela ko dikgwebong tsa gagwe gone mo go tshwanetse go le tshwenye ebile le boleme ka dinao gore go eme mme ke dumela gore ka re tla tsamaisang ka teng re tla direla dilo mo matlong a lona gore le lona le nne mapodisi a puso e ka gore go nna mapodisi a yone ke go e hemela gore se ke a wela mo di thaelong tse dintseng jalo ya bobedi ke a DIS ke dumela gore go simolla gompieno go ya ko pele dingongorego kana dilelo tse ne le nanatso di taema DIS e tla nna mokgatho o le dibelang o le babalelang o le tsang ka tlotlo dilo tsotlhe tse ke ntseng ke di bua gore di tshwanetse di le diragale ke ra di dirwa ke lephata lengwe le lengwe la puso le mapodisi ga bana go le kgogontsha ba tata ko go lona ha go twe motho o dirile molato a belaelwa ga go ise go thomamisege gore ka boammaaruri o dirile molato o mme kana wa tsewa a sekisiwe ke gone go bo go ka bonwa gore a mme ke boammaaruri kana ga se boammaaruri mme re na le gore hela re dumela re belaela re bo re se re motsaya jaaka o ka reng re thomamisitse gore o molato ha gongwe go dirwa ke gore ngwara bo re tennwe kana re utlwiswe botlhoko thata ke se se diragetseng mme kana tsamaiso ya rona ke gore re dire ditlhotlhomiso le bone mapodisi ha ba di dira ba se ka bata ba setse ba tsere ditshwetso tsa gore motho o molato ba motse ka ba tshwanetseng ka teng ka molao ba letlang ka teng mme le DIS tiro ya yone ya go e dira ka kutlwisiso yone ya go tlotla ditshwanelo tsa lona banana la tamega jaanong gore le eme ka dinao a ke re le bona go na le bo lesego tšhombo ke banana jaaka lona bo Jacob ke lebeng ha le bona o ka re ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle le na le ba ba lekanang le lona ba ba ka le utlwang botoka ke bone a kwadile gate puo ya te e ratwa ke lona re fatshe leno dog a bua le lona
so ba tla bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola go tshwanetse go nne jalo ka jalo emang ka dinao ga ntsa bana re tlhoahetse ka tsone mme ebile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa ko Madiba Secondary School diemo tseo ra itse ra tlhaloganya mme ebile ra itumela ha o di bua ebile o di bua ha pele ga batho gore ba itse gore go na le mathata le ene minister wa higher education a itse gore ko Madiba Secondary School le mo dikweleng tsotlhe tota go na le bothata jonejo go thusa bothoko gore bana ba saje kana ba saje sentle ba sena ditilo ba sena ditafole ba sena dibuka tikologo e ba ithutela mmogo yone se e ba thusang e ba rotloetsa go botlhokwa gore dilo tse re di ele tlhoko re di tsibogele re di emise ka bonako mme ke dumela gore mo nako e khutshwane go tla ba bangwe ba ta gone ko go lona ko bo Madiba ko dikweleng tse tsotlhe ba tsile go tsibogela mathata bana le bogole kgang ya lona e utlwetse e tla latedisiwa go tla thomamisega wa bua gore allowance le gore ha e tla nteng gore a gore go lebega go na le mathata go dikgoreletsi re tla ntsha dikgoreletsi tsotlhe re baakanya gore bana le bogole ba tlamelwe mme ka ebile ba na le mekgatlho go botlhokwa gore mekgatlho ya bone e kgone go kopana le ministera a kgone gore a tseye dilelo tsa bone a di tseye ka tlhamalalo dikgakololo tse le di buileng di utlwetse mme ne ke re ke heleletse ka go leboga matshireletso ke mmitsa matshireletso ke le polotiki le le tswang kgakala la mme yo emeng a emetse mahala pe o simolotse ko bokhanselareng a go hela ile mo parlamente a nna assistant minister mme jaanong go na le kgang e nngwe ke ka matshireletso tsela e ya mookanela e bona e tsamayang yana ya tswapo go kile ya tsengwa mo ditogamaanong National Development Plan ya re tsentswe ko pele ba bo ba e ntsha go twe madi ga ayo go lebega ile gore matshireletso ona a lole thata ko parlamenteng a lwela gore tsela e dirwe mme a itumela le bangwe ba itumela ba utlwa go teng mo ditogamaano irile ha intshiwa tautona ne le rekgama matshireletso ona ya ko go rekgama e dule go tega e sa tlhole e tla dira bona a bua le ene ka bogale jo rekgamane e le la ntha bo bona ka gore na itse le motho yo tlotlwang ebile matshireletso a motsa ka tlotlo e tona tsatsi le ona mo shakgalela a bua mahoko a bogale ile ha hetsa a bathuega ka selelo mme matshireletso a lela jalo e be le gore ke gone a ka dule a tswa a tsamaya a togela rekgama a sala ha mme mo nako e khutshwane a ba re go bitswa matshireletso ha tsena ba morarinya tsela ya gago e tla boela mo ditogamaano mme tsela ele
ya boa ya dirwa ka selelo sa ga Mmatshireletso. Ha ngwe dilo tse re na le go sa di itse, ha ngwe re bo re di tlhokomolosa ka gore re ba di-party tse di harologaneng, mme boammaaruri ga bona party e bo bua hela ebile bo ka go buelela jone. Nkile ka ke mora ke re Mmatshireletso ke tlile go nna Tautona, mme ha ke tsena mo Botautoneng ke tlile go direla sehikantswe ko Mahalape gore o le polotiki la mme o emelane le dikgwetlo mme wa lwa go itlhela wa go hetsa, mme re tshwanetse re go lemoge re go lebogele bopelo kgale le boineelo le ka ha o berekileng ka teng ka dingwaga. Re tabo re mo lemoga jalo re sa mo lemogele gore party e rile, re mo lemoga gore ke motho wa Mahalape yo emetseng Mahalape mme a dira ka ha a dirileng ka teng, mme ke a mo leboga nna. Mme ke mo gakololle gape mo mesepeleng e ke e tsamaileng le ebile ke gakololle le ba direla puso, ba ne ba mo kwalla di-speech o itala ba mo kwaletse di-page di le bo 50. Ha re tsena ko mahatsheng go tabo go to a bue metsotso e le meraro ka speech se le gore ha ka se bua jaaka sentse ke gore ke awara le sephato. Jaanong tiro e ne ke e bereka nna ka gore ke ne ke na le rega o late nna ya metiro e ne e le go baakanya go kwalla mme Mmatshireletso di-speech tse di tlhoahetseng. Ke mo kwaletse di-speech lehatshe la Botswana ne ke re rile mogedi e motse jaana, mme ebile gone mo gore rute gore le jaaka dithopo tse ne di heta ne go harologanwe ka diphathi, mme ha re leng teng ga gona sepe se se re harologanyang. Jaanong re Batswana rotlhe ga gona yo tla kgetholwang ka gore o kile a ba le mo phathing ya gore ha o salla ko morago kana o sa kgone e tla be le ka wena o sa supi bonata le bokgoni le maitseo mo tirong ya gago. Ha ke wela ka go leboga Re Mogalakwe le ba bangwe ba ba emeng ka dingwaga ba anamisa molaetsa one wa ditshwanelo tsa batho, mme ba lole bangwe re ne re sa sologele ngwe ba ne ba sa sologele letsatsi la gore puso e hetoge jaaka ba ne ba eletsa le ta goroga, mme le gorogile le ba itlhetse ba le botshelong ba bangwe ba ile, mme le bone re ba gakologelwa jalo. Mme ka kgethollo ka letso kana kgang ya monna yo wa mosarwa yo o bidiwang Pitseng ga o berekwe e ne le kgang ye motho ya gore ke motho wa ko CKGR ko metsi a manong o tsholetswe ko o goletse ko batsadi ba gagwe ba ntse ko ebile bangwe ba bone ba hitlilwe ko o tswa mo CKGR a latile bongaka a ba lwala ka sebaka go bo go raya gore o nna ko a ba atamelelwa ko Newcastle a kwadisiwa go twe ke mothoki ko Newcastle e le motho wa CKGR. Ha sena go tlhokagala bana ba gagwe le masika ba re ra go mmolokela ko ga bone puso ya gana
gothelele ya ko makgotleng puso ile go gana gore motho a hitlhelwe ko ga bone bona bo sethogo ja rona re le puso re le setšhaba go bo go nna hela jalo le makgotla a ditsheko a le gompieno e reng ha ke thanya bosigo ke bo ke ipotsa gore ke judge wa mohuta mang yo senang bopelothomoge le sethohela se gakolodisa gore motho yo monna yo wa mosarwa o tswa ko CKG o ka tswa kile a nna gope le rona le nna nka tlhokagala ko la itse gore ke tswa mo Mahalape ha ke re ke ba masika ba re batle go mphithela mo Mahalape go bo go ganwa go twe ke ne ke nna ko Gaborone a go siame a molao ha ile gore o teng o rialo a one molao wa teng o siame ka gore ha ngwe re na le go ikimedisa ka melao ye sa siamang ye re tshwanetse re e baakanye re bo re ngakalla ka melao ye re re ka gore molao wa re molao o tshwanetse o diragatse se se siameng mme se se siameng ga se tlhoke gore o bo o itse molao se se siameng wa se itse hela se gakolodisa motho sa mmolelela gore go lo mo ga go a siama ke sone se irileng ha puso e simologa ya bo ere di judgment tsotlhe tsele re tswa mo go tsone ra di ithothola ra re ga re sa thore amana le tsone ra bo re ka di 10 tsa ga December ke letsatsi le go twenkela mahatshe la ditshwanelo tsa setho ka lone letsatsi le ra go ya ko CKGR ke tabo ke le ko le nna re ile go hitha pitseng ga o berekwe monna wa mosara mme re sa mo hithe hela kana o ntse mo mochari dikgwedi dingwaga ditshenyegelo tsa teng di go godimo thata mme kana ha re ne re sala re rile ba ga bone ba mohithe ra ba letella jaaka go tshwanetse ebile le selo se se siameng ha ne di gakolodi tsa puso di ne di kile tsa supa jalo go ka bo go sena ditshenyegelo tse jaanong ha re mohitha ko CKGR potso e nngwe nna gore ra re ditshenyegelo tse tsone ke tsa gamang potso e ga ke tsietse re nna ga ke itse gore a lona ya le tsietse nna ga intsietse go theleng ebile ga ise ko intsietse ebile ga ikita intsietse puso ya go duela ditshenyegelo tsele ka gore ke yone mmeileng mo seemong se ha re go seditse motho e le monna wa mosarwa kana o hehela mo setšhabeng re le puso re tshwanetse ha re lemoga phoso ya rona re e baakanye ha go na le ditshenyegelo re duele motho yo ntseng jalo re se ka ra o ngakalla re seka gone mo batho betso ha re dira jalo re nna puso jaanong ye se thogo e gatakang ditshwanelo tsa batho ye se nang mautlwelo botlhoko go tswa re bo re kwala re batla gore ka ngwaga wa 2016 bona gore le re batla gore re bo re le tšhaba ye mautlwelo botlhoko re bo re tswela re nya yaanong ka 2036 nya re tsile go nna mautlwelo botlhoko e seng ka 2036 gompieno ya re tshwanetse re nne mautlwelo botlhoko go botlhokwa gore go nne jalo ba ga rona mme ebile kana ka tshwanelo nna ka ha ke itseng ka teng ka ha ke eletsang ka teng ha nako e leta ha ngwe ya be le pitagano ya nako hela e se sepega ha ke na le nako ke tla le re etsa nna le bua tota le ntsha dilelo tsa lona le dingongorego setsha gore ga wa bona setsha o sa apply tse o iswa phalape o iswa seroe o iswa kae le kae ke dikgang tse re tshwanetse re di tsibogele ebile re di tsibogele ka bonako motho ha apply tse setsha jaanong ha re simola re mo tlatsa le naga re mo sota re mo humanegisa re mo tsa motho ho jalo ke selo se sa letelesegeng gone mo ga go amogelesege setho hela re beele molao ko thoko setho sa reng a sa re go siame gore re dire motho yo mongwe
jaana ha e le gore ga go a siama a re emiseng gone mme e nngwe ke kgokgontsho ele yona e amileng go botlhokwa kana kgokgontsho ya bo mme segolobogolo e na le go rotloediwa ke lehuma le go sa ina sepe ga bone ba bo ba patelesa gore ba nne mo kgokgontshong ba sa tswe ka gore ene mokgokgontshi wa gago ke eno e le gore o je gape ke ene a tshwantse a rekile dijo gone mo go bo go paledisa ha gongwe a o go baditswe o bo o hitha o sa bolelele batho ka gore gape le ha o ka ba bolelela thuso ya gago ya go nna eng o ithobogela goneya mme ha go na le tse e leng gore go tshwanetse go nne le tsibogo ba sepodisi ba tshwanetse ba tsiboge e ba tsiboga ka go leka go hema ka gore ha gongwe matshelo a batho a lathega mo diemontse re tshwanetse jaanong ebile gongwe mo di-police station re nne le mo go teng specialized units makalana a hapegileng a itebagantseng le petelelo le kgokgontsho ya bo mme kana kgokgontsho ka bong go botlhokwa gore dilo tse re di akantshanye re te re di rarabolle mmogo le na le megopolo le na le dikakanyo le na le ka ha le bonang gore dilo tse di bakwa ke eng kana di rotloediwa ke eng mme re batla megopolo eo e tswe re e sekaseke rotlhe re te re kgone go emisa dilo tse mongwe le mongwe o tshwanetse a tshele ka phuthologo a tshele a sena poiho a sena ope yo mo kgokgontshang a sena ope yo mo tshosetsang ebile le yone puso kana e kgona go kgokgontsha ha e sa dire dilo sentle mme re tshwanetse re emise kgokgontsho re emise e tswa ko pusong re emise le mo magareng ga rona mme ke dumela gore re tla tshwaragana rotlhe ke ne maloba ke ra ba sepodisi ke ba ra ke nna ha batho ba shakgetse ga ngwe ba shakgaletse nna ba batla go bopella ba tla go mpolelela gore ba tenegile ke ba kgopisitse ga ke batle go bona ba lotswe ka dishammo a ke re ga ba tshola dibetsa ba batla go tla go nna go tla go mpolelela tšhakgalo ya bone jaanong dishammoko ke tsa eng mo go bone ke bo ke kopa mapodisi ke re ha batho ba le mo seemong seo lona se le se dirang yang go go bone le seka la tsamaya le tshwere di-tear gas le seka la tsamaya le tshwere dishammoko le seka la tsamaya le tshwere letsela le le tsamayang go te mo leineng la ga tautona ga le sa phatalele ra le hula nna la meleina le seka la dirisiwa jalo ke bo ke ba ra ke re ha le tsena go go bone le ta le sa tshola dibetsa le ha le dishamboko le buisana le bone gore la re le batla go bopella le ya go gwene la go mmolella mahatla a lona a ke re ga le thubi sepe mo tseleng a ke re ga le betse ope ga le tiki sepe le tsamaya hela ka kagiso e rona re tale escort hela gore re bone gore le goroga sente le dikoloi re di emisa re bona gore di toga di le thula gore le go goroga ko le yang teng le go supa tšhakgalo ya lona ko go yo le mošakgaletseng kana mapodisi ha gongwe ga ke itse gore bone ba bo ba tenwa keng ha ngwe ga go a šakgalolwa bone ke ra ra le šakgaletse nna jaanong le tshwanetse le itewe ke mapodisi lona le bata nna kana le tshwanetse le teko go nna yo le mošakgaletseng mme ke sone se ke se buang le lona kopo ya mehela ke gore kopo ya mehela mo go lona ke gore ha re shakgetse jalo
a re bopelele hela ka kagiso jaaka re tumile ka kagiso re go bua mahatha a rona re go supa dingongorego tsa rona re sa thubi sepe re sa senye dikago le ditlamelo tsone tsa rona tse e re ha re tswa kwa jaanong re bo re renya mme re mmoleletse re tabo re mo lepile gore a o tla tsiboga mme ke a le tlhomamisetsa go tla nna le tsibogo se se raya gore mo lehatsheng le la lona phuthologang tshelang ka phuthologo mo difouneng le bue hela ga gona ope yo le reetsang gape le ope o ka le reetsang o tla ba le reeletsa gore a ta a ireng ka thetso eo ka ga e ka ke a bereka gope phuthologang betso mo hatseng la lona phuthologang le bue mathata le sa kgabise le sa tshusiwe la bue mme ebile ga le bona gore o ka re ga ba go rose sente ko gonne le bopelele le te ko gonne le te go a bolelela nna ke dumela gore ga re ka bereka jalo re tle go tshela sente ebile re tle go baakanya diemo diministera tsa lona ke tse le di bone ga se beng ba lona ke lona beng ba bone ba utlwa ka lona mme ba tle go taboga thata ba tabogile ga morago ga dikeletso dikgatlhego ditshwanelo tsa lona ke a le leboga batho betso a modimo a le babalela ke a itse gore le rapetse le itimile dijo le rapela modimo le lopa gore a ko letsatsi le goroge le go tla nna le puso e ntšha e gongwe e tla utlwang gore la reng ya tsiboga mme ke a le tlhomamisetsa gore ye ke a lona tota ye ke a lona ra go dira gotlhe mo go ka dirwa gore dilo di siame mme lona ba mahalape ka ebile la ra itsana a ke dumele go na le se se tale kgoreletsang gore dingongorego kana dilelo tsa lona dikgakololo di goroge ko go nna mme ke a le leboga batho betso pula 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 re lebogile tautona re lebogile tautona mme mo nako ya gompieno ke a go neela bana ba tamotsha motsotsonyana hela gore ba tle ba neela tautona se ba se mo tshwaretseng pele ga ka tla dira vote of thanks tamotsha primary ke kwa tautona se ne se kwele teng ke le ha metsotso e seng ya kana ka eng bonna jaaka tautona advocate Duma Boko a na raba dipotso tota tsene di tswa mo banneng morago ga tekodiso ya gagwe e na buisa jalo banni ba motse wa Mahalape dingwe tse tautona di gateletseng ke gone gore jaanong tsa di amileng ka nako ya gagwe ga se tsa supa gore o na le keletso ya go emela botautona o supile jalo gore wa go gatelela tota gore 300 pula o tshwanetse ra lebagane jalo batsadi ba ile gore ya re ngwana a tsholwa hela a ba thokomelwa jalo ke motsadi wa gagwe mme o tla ba thokomelwa ke puso mme tseo di lebagane le lephata leo la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana le le gore lo okametse jalo ke mme Nono Kgafela mo parlamente yo e thopetsweng gone mo parlamente yone e leng teng ka kwano tautona advocate Duma Boko o tlhalositse gape ka madi a 1800 pula 1.8 a bagodi mo nakwa gompieno ba ba tseneng ke bana ba sekolo sa Tamotsha ko tautona tswana
go a tseneng teng tota primary ya gago. ke ane phalafala nama letona le ja le ikgorosa kgokong e tonanyana e se hata se maibe e le rong ka re tlha kwa phala kgala motho o monna tautona mongame ke a go dumedisa o dumediswa ke nna senang phatshwane sa morwadi a kgosi se bonang matlhong bojale bo a loga a re tsatsi la gompieno phalafala ga ke a tla go go boka ke tsile go go tsatsanka o nkuta thata motho a le motona ba ga mmangwate ruri le bagaka lo a lositse ngwana lo a lositse tautona a lefatshe la botswana motho e ketenaledi ya masaka go phatsima inamolo sa tlhogo tšampa kgala motho o monta e re o tshwere teo o e tshware se monna tia o tseye molamo o leleke tlala ga se tlala lebekebeke motsetse o ja ka lesogo kgala motho o monna o kgaleme ka tšhakgalo tiriso ya ditage lefatshe la botswana le kgabile ka ditalente re bone jalo maloba le tsile tebogo a sia banna ba le batona maabane le gone re letse re bona dipitse di raga tlhako ko moseja ko egepeto rose branch a sia banna ka sekuta le sego tšhombo mmabonta a botswana kgala motho o monna ke re nelwa ke pula mongame tautona kgomo tsaya go di tsale magatla ke go bokile mongame kgarebe ke boela morago kgala motho o monna By the beginning of education, President Maboko was a student at my school. I said my school. The president studied at my Tamucha with a mind so sharp like a razor blade, with curveballs that he stepped on like stepping stones. He is now my boy. Yours is a story of patience. Yours is a story of tenacity. But above all, yours is a story of humble beginnings. If hope was a person, you are. If faith was a person, you are. You have taught me as a boy from our own Mahalape that we can be just anything. Thank you, Mr. President, for the Child Welfare Ministry and basic education. Thank you, Mr. President, for teaching us the power of perseverance and education. I have zero balance on my account. But if I had, I would buy you the brightest flowers and adorn your faded haircut. For you have brought love and hope to our motherland. Rise and rise, my boy. Rise and rise, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President, for being our role model at Tamucha Primary School. Thank you. Legofi batsadi bana ba rona ba dira bontle fela thata. Bao e ne le bana ba sekolo sa Tamucha Primary ko Tautona Advocate Duma Boko a tseneng teng sekolo ba ne ba monela jalo special performance ba ne ba kopile jalo gore ba togo mo performela mme bile maboko a bone ke bone gore ba kwadile mo go hapegile ebile ba ne ba mo anela Tautona Advocate Duma Boko ebile o na tsa jalo one maboko ao ke dumela gore ke maboko a ile gore le ene a mo khumile thata mo pelong ka jana a tsene jalo ko sekolong seo mengwe ya melaetsa ya maboko a ke gone gore mongwe wa mmoki wa ngwana wa mosimane o na supa jalo gore gore Tautona Advocate Duma Boko ba buletse dikgoro tota gore jaanong
mongwe le mongwe ngwana wa mosimane kana ngwana ope wa mosetsana hela kwa leng teng kana sekolo sepe se go tseneng teng go sa kgathalesege gore ke se se ntseng ja se go bulela dikgoro tsa gore o ka nna sepe se e le gore wa se eletsa mo botshelong ke ka go ntseng ka teng ka kwano ke ne ke setse ke tlhalosa jalo gore mo puisanong ya gagwe le banni ka kwano Tautona Duma Boko o na supa jalo tse dintsi thata gompieno go tsena jalo ba Madiba Senior Secondary School ko Tautona Advocate Duma Boko a tseneng teng sekolo sa gagwe tota sa Senior Secondary School ko Madiba le bone ba mo diretse jalo mo phuthelwana o hapegile e le performance ba batla go dira ka tsela e ntseng jalo ke dingwe tsa ditiragalo tse di ka kwano motho wetso mo motseng wa Mahalape go tsena jalo bana ba sekolo sa Madiba le bone ba tsile jalo mme re ta utlwa gore a bone ba taka poko kana ba taka mme ba tshwaretse Tautona mo phuthelwana wa go mo supegetsa gore o ba buletse dikgoro mo botshelong jwa bone ke bana ebile se kgatisa ke gore ba ne ba supa jalo gore ba itumelela Tautona go ba tsile ka lephata la thuto go tswa ko moding le tamelo ya bana la basic education and child welfare le eteletsweng pele jalo ke mme Nono Kgafela ke dingwe tsa dikgatsele gore di teka kwano Tautona ha simolola pego ya gagwe tota kana tekodisego ya gagwe o na bua ka lone lephata le bile a tsere nako e ntsi a tlhalosetsa banni ba ka kwano gore ke eng a le dirile le gone gore batswana ba tshwanetse gore ba le tlhaloganye ka tsela e ntseng jalo ke ka go ntseng ka teng gone ka kwano gone mo Mahalape santse le gone ha khoteng ya Mahalape motho wetso o lebile Botswana Television Duma Boko dumalana Duma Boko monkana ko tsharo khale mena kana ke mosimanyana a ke itsile le mahoko Dumelang ke a dumedisa tlhantse be lo retse ke tabanyang ko le molemo ke gopola ke sa le mosimanyana ke eme go akgola phorogote ke eme go akgola monna tota kgaola motho o monte mpente takete ka khole mototegi Tautona Advocate Gideon Duma Boko banna ka ditjale banna ka dijase basadi ka ditjale botlo go pusa le dikokoma le ditlogo ka re mpente takete ka khole sekao sa setšhaba motlhola maraka ka matlhale mauta boitumelo mo pusong Tautona yo rategang o pelonolo ke ema ke re that's my boy. That's my boy. That's my boy. Karo phorogo tholetso lo khoma thogo se matsutsu ba supa bogale khalo la matsatsa. O morwadi ka gala ke monna le motsetse. A o le ponki se ponkana se khurumelo se metsi a monate. Motho wa methe khaola ke gute. Karutsila mo go thorompolo a ga itshoko bolebelebe ka tha ke thomileng teng ba rena ke khotselo matutu ba jela ba re tedi rena ba shimane ba re heta hela a o suthu totale kila re bona ka itiro tsa ga Duma Boko go motsa matsetsa le thafula ka re ke a khulela ka diphatso se bona se porogona malla go thosa number 1 se bone no go rakalla go dimo ga ta se ke ga yo nakale bitsa ke bidio a sa rale ke maloma go dimpepempe ke tshile ke pherere ke ba ke le shogo ke a loma la ke mmito a le go skokolla ke la ka molala ke khatsala nna ke mothaolos karo khara ga tsane ke tema na go epa ke batho ba sika lo sekula go boraka jano ka tse pedi di ela ntlha ile ngwe kgaola motho o monte Kare ke sele ba lo a khola mmemma go Duma ke re maru tisaditse taemane e ta phatsimelang ditšhaba tsote ke re taemane e tsaletswe motseng wa Mahalape go teng ya Thosa 1 1970, a year of wanderers. A boy was born, risen, raised, bred in Mahalape. This boy, during his school, he was excelling. He was glistering, glimmering. Teachers acknowledged that. They appreciated that. They saw that. It was in 1982
It was in 1982 when Duma Gideon Boko started his schooling at Madiba Senior Secondary School. It was there then during his interim that he exuded his intelligence, creativity, and determination to succeed. Duma Gideon Boko was an active member of the debate and poetry clubs in Madiba, where from an advocate was born. It was in 1986 when we saw him completing his final years at the senior school in his senior level of education. And to no one's surprise, we saw him excelling spectacularly with first-class results that had enabled him to go and venture more at the University of Botswana. Not to only that, we see him having the desire for more superior procurement of academics, that he was there then fueled with adrenaline that served as a catalyst in him to go and push further at the Harvard Law University in America for him to come with his master's in law. Further nurturing his passion, he entered into the political arena where he faced a lot of significant challenges, being skepticism and resistance. But each time he believed that a united front was essential for him to change for a meaning. Each time he has risen stronger, showing to us and implicating as an expiry to us that setbacks are not failures, but ways of learning, and it opens new opportunities for learning and working hard. Today, we do not only want to celebrate Advocate Duma Boko as a leader, but instead we want to celebrate him as a symbol of hope for today, tomorrow, and the unknown that is to come. We humble ourselves before you. Thank you. He said, none other to nobody's surprise, that ke mofoko diwalona. We nurtured this boy. We love this boy. And this boy loves us. That's our boy! Joy ne le bodiragatsi jalo jwa bana ba sekolo sa Madiba Senior Secondary School ko ke tlhalositseng jalo gore Tautona Advocate Duma Boko o tsenite secondary school le senior secondary school ke yo jaaka o mona jalo mo ditshwantshong tsa gago a ba dumedisa a ba nela jalo lono lerato ebile a ba supegetsa jalo gore o tswa go no ebile le bone ba ka kgona go dira jaaka kgona go dira ebile o supegetsa bone bana ba gore kana mo botshelo dilo tse di botlhokwa ke go tswelela o ithuta thata ke ka mo jaaka ne ke tlhalosa hape le bana ba ba tsena gore le phatala le dirile la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana ke le phatala le golagana le go tamela ngwana go tswa ko bonnyenyaneng hela ha sena natso lwa go ithela go tsena sekolo sone sa thuto go tswa gone ko modi ke ka ile gore Tautona o ntse ka tebile ke yo o batla go ntsha le go ka bokhutswane kana kile ya re mona ko ya morago hale ke bo ke abela dikwele dibuka dikwele tse di go ga borone tse di kgolwane le tse dinnye nna ka ba ha dibuka ha ke tshwanetse go tswella ka thulaganyo puso ya boemisa ka mabaka a ke sa itseng mme jaanong ba Madiba Secondary School sekwele sa metota ka ke tshwenyega ka maduo a dikwele tsotlhe mme segolobogolo a bone ke tla ba tlisetsa dibuka le 2000 gore di tle ko library ya lona ko sekolong le nne le se le se bala ba Tamocha Primary School ba le bone e leng ba ko ke tseneng teng ke tla ba neela di le 1000 ke dumela gore mo malatsi a mabedi a mararo
ata di tshwanetse di bo di gorositswe